Assembly along Chokomar Tumapan Chunbang Ahin Pen dress code kapachinipon. Karju api bang thek thek tu mareng ahu ke paso. Lumba jong hawar long APHLC women wing aro keseng. Kardom bini prime time along pen ilisang pi marvelous rong parpi non arju ikha bertang ton pen. Aprang prang ason state assembly along Chokomar tung ning hanga peri kaching thang exam pen sai heman kewang labang so ron non larpon tanglo. State Assembly Chokomar tumapan ison kenang sot kapachinipon dress code. Labang so dress code alam the pini kapachinipon lake Assam Vidhan Sabha Secretary pensi pangdak pon iglo. Kapachinipon alam the lake jeans, t-shirt amparta, leggings ay huya son kachipindeng pen Vidhan Sabha long an palidam long le. Formal api rikaching thang pensi dam iglong chodji. Labang so hukum ke kroy ignang ji lake anutina bang phulapen bang phiaphan ke kali. Bonda Assembly along sai ke claim dun Chokomar tumapan anchot. Assembly budget kang niya por ho Chokomar tumdo anta uniform ka ching thang pensi wang nang jipura pachani ponlo. Arni wang thilang arni nialong traditional aperi ka ching thang pensi wang nang ji. Kinang sot aberta arju ikha. Assam Assembly along chunbang ahin pen kinang sot so dagalam the Chokomar do ana tumaphan ka pachani pon aberta lapuson henlo. Assembly along Chokomar ang hoy claim do na bang phulapen abang phetum aprang prang ason pinding ching thang exam pen sai hem wang long lepusi than pachani pon. Jeans, t-shirt and parta, leggings ay huya son kachipindeng pen sai hem damlong le. Assembly budget session kang ni pon apor hut Chokomar do ana tumta uniform ape ripensi wanang ji pusi chunbang ahin pen pachinipon lo. News Desk report Karbiang Long Live. Maran mareng apiaphan kang hon kalana kenang sodo. Bonta phuluni hawara long bangke ingnam api mate Karjo piaphan areng ke paso sonsi thek pon long. Piniphai kuni niphai trok sir nia da porphai sir ke balom phuluni constituency ke parlo kania berong along pang thek thek thetum ingnama pi mate Karjo piaphan nang ke phlung pen a jok pang thek thek thetum anuga long la pen aphu ke thenga jok adima long pen thurun edat lo. Lasolam phuluni bid forest atumar julong pen men adim palidam si Karjo piaphan phuluni veterinary along se lang pon lo. Aso phidok moka forest range office an pondet si selang pon bom popu pachini dun. Lapen ke soke melote ingnamalong thondam thukok poputa pachini thu. Oh, laso bustu ke todab ada sareat bajilom ni tum birtalong lo. Yang ke birtalong fit pen itum staff dak koloni account bit staff latum patoy lo adima men ke kania be porong highway pen 1.5 kilometer dui angke litum birtalong fit pen stop toy fit lo angke hodak rescue dam ahut inu tamuni chitongte lasi for further litum dak eitu koloni veterinary dak si lang lo ja lo non doctor report tenge meji pusit dela bang so pige ko sonse ki sunga che tonglong poblo isung mana lagi ho inglong pen sige bang bon amat komalo ne hopu pen nang ke plung la sonpo amat iphere ajat pu amat plains long wang de lo non ke la so pige na tong nang litum ko bi pon thu bone non bang ke ni litum dak het range office dok muka western range dok muka kodak si for further treatment se gilai fan kodak si bi pon po la pen mediat plote ang ko nang litum ko na tong po thai chu pon mediat pulote mo ko habit long misena di mason kodak ko dun api menang li than bai ma pi le ni men ke ini ke bang pupu ke ram saguli pupu hai iliar leng lam pen ke pason pa karju Phuluni bendir chuna rongpi Karbiang Long Live. Football. Karbiang
nam ka chithang nai football club lake Karbi Anglong Morning Star FC henlo surihini ra nerkep ani kana mahang ke thek Karbi Anglong Morning Star non ke bangji phaikuni mate November 8 arni lote ningkan kreplia mahang ke thek arni nang chokko Come on, come on, come on, come on, come on. Let's play for health, let's play for wealth, let's play for pride, let's play for peace, let's play for unity. Let's play for dignity. Let's all sing to the glory of Karbi Anglong Morning Star FC. Let's all sing to the glory of Karbi Anglong Morning Star FC. Let's play for health, let's play for wealth, let's play for pride, let's play for peace, let's play for unity. Let's play for dignity. Let's all sing to the glory of Karbi Anglong Morning Star FC. Let's all sing to the glory of Karbi Anglong Morning Star FC. let us sing to the glory of Morning Star FC Pini phaikuni ni phai troxy phaikuniar ni ada por phai krisia por Lahorijan PWDI bialong Lahorijan pen khatkati hawar kedo pherangke tum chingrum si khatkati press club amahang ke pathek labangso mailong bukajan press club dun mai phu anante rangpen kachepahem phu pona mailong aluhiaman pen rat cyclem bang phu Vishnu Giri la pen AJYCP bukajan regional committee mai phu waisong te rangatum chetong dun Maya tipi alam Mainul Hussein pensi Maiki Phathi Pialam Than Ponlo Mai Long Kache Tongdun Pinang Pherang Ke Tumpen Lam Kache Poklang Pon Ke Khatkati Press Club Sengnangji Pusi Ningje Pen Chedon Sar Pen Khatkati Press Club Pusi Amen Pipon Si Amahang Pathek Pen Pangdak Ponlo Mai Long Pinang Kaching Wai Pado Det Pen Aphi Khatkati Press Club Ke Ningkan Ke Thoma Baha Phan Chedon Sar Pen Ananterang Phansi Mai Phu Armu Ingwai Ponlo Lapen Chunbang Mainul Hussein Aphansi Jong Ponlo Lapen Kadakwe Bang Krip Hotuma Phan Ingwai Ponsi Khatkati Press Club Seng Ponlo আজি বহুতে আনন্দিত পাইছোঁ কিয়নো আজি দীঘল দিন পৰা ইয়াত বুকাজান মহকুমাৰ খটকটি লাহৰজান অঞ্চলত এটা সাংবাদিক আজিকালি বহুত ভাই বন্ধুসকলে ওলাই আহিছে গতিকে ইয়াত বহুত দিনৰ পৰা মোক কৈ আছে যে কিবা এটা কমিটি বা প্ৰেছ ক্লাবৰ কমিটি হ'ব লাগে তো আজি আমি বহুত সুখী হৈছোঁ যে একতা হৈ আজি লাহৰিজান PWDIBত আমি খটকটি প্ৰেছ ক্লাব গঠন কৰিলোঁ ইয়াত বৰ্তমান 13জনীয়া কমিটি হৈছে গতিকে দৰকাৰ পৰিলে বা আৰু মেম্বাৰশ্বিপ লোৱা হ'ব গতিকে আমি বহুতে আনন্দিত পাইছোঁ Bukajan Pen Ananterang Karbi Anglong Live Kedam tang phai kuni ni phai trok pen non ke wangji ni phai kripon Jorhat rong supialong kedo Jorhat District Sports Association pathok lamalong ke paman pon handicraft exhibition surihini rank koi rahinia bahaphan Karbi Anglong pen bangthom ke basang pimaratum mithang pen ka sonseson kelandun jia phan bartanglo bangso long hawra khade mele dorsing rong hangachor sangpi sabina teron pipen kerap ke pajerdo Birta kilong do naten ke kedam tang chiklo joni aprang dipurong supialong kedo handloom and textile asahem dipukla pen Pulunia long Karbi Pimara Tumaphan Methangari pen ke sonse mate phirtha ke thaganat ase ke ki pipona hot ke sonse pon ke do ana sonsi bangso exhibition along landun popusi birta longdun
kedam tanga por hot siki ki endun tang kaduk we bang thom kep asapi mara tuma phan karbi apin deng hai lapen repen ka son se ason kidoan kilam dun je phan pangrum si kedam tang phai kuni ni phai throkar ni bar tanglo labang so exhibition along kidun bang thom kep atuma phan harakhat mla dorsing ronghang achor sang pi sabina trom pi pena jok pekar om chitimalan tangka kidam ke bang je phan bas lapen kinang je son an pipa jer dun lopusi berta long dun kedam tanga por sitame sang pi sabina teron pi pen methangkar bia pendeng support pe chanang ji lapen ke pavir vede ji aphan matha ponsi along se ke lapen exhibition asai sitame deng pon bomlo lapen labang so se ke deng dun long pen penang ana bang phu bang phiatu methang ke theka son pen methang a hemarit kachelana ajak kong sitame chelong in lasila puson ki sung det ki boide ra sang pi mar tuma phan kang thur pon thek lapen methang a hemarit usumar tuma phan kachelena i ajak kong ke paklang pon theka pot penangana ni marli tumpen sangpi sabina teron pia phan kero pajir pot news report karbiang long live kachesong along sorlo tumda kachirap cheto dun lote kachesong ardi do muchot pu akemang pen APHLC women wing atum lumba jong havar pharman women wing aro keseng K ring nang jipo akemang pen a jok sorlo tumate APHLC women wing keseng do de sangse asonsi thekpon long nasonsi ke dam tang phai kuni ni phai phor ni lumba jong constituency ke parlo dimasa club asai hemalong APHLC women wing aro keseng amai ke dengpon bangso mai long alu himan pen APHLC dipu LC amai phu diu riteron lumba jong hawara mai phu rajen timung kongchun bang Anthony timung pen chenglok kadokobe bang phoroi sira phokep sorlo tum chetong dunsi mai RDP dun 5 November 2022 ladang litum timasa club along women wing mate so arlo asong APHLC asong sengpon tanglo lasi pini ladak lumbajong along nilitum arpu chepek ponlo lasi akhay pia tumaphan president secretary lapen arpu kidu ana tumaphan stami pinangan arpu nilitum ladak pek ponlo lasi labang so akachisong along anso say so pinso kachisong along arlo so tum stami arjab dun thipjia phansi akhay sarje ay kathar sar nang kijapon misen lapen alangli ahokpet nang kijapon na posi constitutional rights and remedies lahay ilitum kachipalong ji pulutang te ilitum ning isi ingthin isi ilitum karbiang long east west di mahasaw ilitum itum ahokpet pen ilitum arjap thip nanji lasi suar lo sok labang ke LA pen central pen lapen CC pen lapen PS tin pen sitami along tin sitami lapuson women wing mati suar lo song APSLC ke sengpon edjia panse nili central women working committee ahin pen tuning real puluni pen dirchina rongpi karbiang long live tangne pini prime time aberta bangke lapanse kang tonik lo domi thagmi kardom